بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مسيب جلبة الدباء على إمسال من يوم قد كلا عندما يتور ممد وإنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي ko wana mawdu on no mi waɗiri mo ɗo noon fi tukkugol goɗɗo tawata ko alda haray eɗen duwa wattande yila tagaɗo o mo yiyata kala ko wowli ɗo ko wona ɗum e windede o ñawoyte fi ɗum o landite ko golluno kon fa in khayran fa khayrun wa in sharran fa shar o landitoyte joni noon ɓaami o andi ko o landitoyteɗo yo eto o waɗa ko haani ko hara o jaɓali hokkude hoore makko ha o tawoya goɗɗum ko tedditirtamo yawmal qiyama. Allahu joma tabaraka wa ta'ala wi ma yalfidhu min qawlin illa ladayha raqibun atida, wolata kongol sina malaikaɓe no ɗon o yano ka nano o yano ka ñaamo ɓe ɗo ɗiɗo no wiye raqibe atid ko ɓe woni windude golle makko ɗe. kala kadi ko wowli ɗo o tawoya yawmal qiyama. Rasul عليه الصلاة والسلام بما كان سيدنا معاذ بن جبل أمسك عليك لسانك، حديث قول ماكي أمسك عليك هذا جوكو قال دنقل ما. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه بماكي أئنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، ene Allah nangitiray en ko wonɗen wowlude ko nelaɗo maki wa hal yakubbu nnasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa tawsi neɗɗo tawsi yimɓe ɓen hippiroyte geece maɓɓe ɗen ɓe guure ma ɗum hippire geece maɓɓe ɗen ɓe guurire kundule maɓɓe ɗen si wona ko woni faggitade ɗum kundule ɗen ko bimana ko ɗum ɗon tun neɗɗo guuriroyte ka yiste yawmal qiyama hunduko ma ko woni faggitade ko. haray neɗɗo yo watta yila tukkugol goɗɗo wiyamo wondi e hunde ko alda no harmi ka nder islam e kadi ko bakkatu jano noon waɗugol ɗum. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maki ittaqu as-sab'u al-mubiqat, rente jeeɗiɗi halkayɗi ɗin. ɓay rasulu sallallahu alayhi wa sallam sifike ɗi no jeeya e majji ko ɓe wi wa qadfu lmuhsanati almuminati alghafilat, e tukkugol sonnaɓe almuhsanat hiwitiɓe almuminat gonɗimɓe Allah alghafilat woɗɗitiɓe affaire jeeno wersindiɓe e muɗum. si annon a wi goɗɗo no waɗi jeeno ndaare ñawoje ko natata e nder mum ko. premier wi'i ɓeygu makko no waɗi jeeno
piiji danno ara nder ton. Si tawi ɓiɗɗo ari, ñaawore on ɓiɗɗo. Si tawi ɓiɗɗo araali, ñaawore hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo. Si tawi gorko wi ɓeygu makko jeeni, ma ko jeenowo, haray koyo gorko on jooɗo, sonnaajo on jooɗo, ɓe wonda. Allah wi ka suratu Nuri, si tawi goɗɗo wi'i ɓeygu makko jeeni e misal, ko yo o addu seedeɓe nayo. Seedeɓe nayo. Ɓeeɗo seedi to min yi kaarino jeena. Seedagol ngol kadi yi kaarino jeena, na ɓayɓe fiilondiri tun, ma ɓe jaɓɓondiri tun, ma ɓe waɗi sifa ɗin ɗon piiji. Koyo taw hara karamol ngol naati ka tindore ndaha, hara kadi ɓe seedike ɗum. Hara ɓe seedike ko karamol ngol naati ka tindore ndaha. Ɓe wi amen min seedori ɗum gite amen ɗe. O wowli kon ko goonga, ɓeygu makko jeeni. Kamɓe ɗon nayo, ɓe wonday ɗum ɗon. Tawi noon o heɓaali ɓen nayo seedeɓe, haray kanko ko yo wowlu konnguɗi nayi, wondema ɓeygu makko jeeni, o watta kudde makko ka jowa ɓum preuve ko o wowli kon, wondema ko o wowli kon ko goonga. So waɗi ɗum, hande kadi noon fewtite e sonnaajo. Anani ko ɓe wowli kon, ko modi ma wi kon, o wi wo a jeeni ko goonga. Yo wondu ɗin nayi, wondema o jeenaali, jowa ɓum ɗum, o huɗa hoore makko. ko ɗum Allah wi, wa yadra'u anha al-adha an tashhada 4 shahadatin billah innahu lamin al-kadhibin wal khamisata anna ghadaba Allahi alayha in kana min as-sadiqin. Ko ɗum Allah wi. Donc si o wondi ɗin laabi nayi, wondema modi makko na gonga woli, o waɗi jowa ɓum ɗum kuddi e dow makko, jentiteɗo résultat arowo on. Premier résultat arowo on, fes dewgal ngal haray ngal boni automatiquement, wontata ɓeygu makko aduna. Deuxième on, si adna Allah on fuu maayi ha heddike kamɓe ɗiɗo pet, dewgal wawata heƴude hakkunde maɓɓe. Abba dagota ko kaw jomba yumma makko, wata jombude on ɗon pooma. ɗum ɗon woni ñawore nde. ɗo ko si bobo arali few. yilten toɓɓere nden. innen joni gorko on o wi'a wondema o sonnajo jeeni ɓe inna yo wondu, o wonda laabi 5 nayiji ɗin o wonda, jowa ɓum ɗum o waɗa kuddi ndin e hoore makko. Donc ɓe fewtita sonnajo on, sonnajo on wi'a ko goonga mi waɗi. kono woni résultat on, koyo sonnajo on fiɗe kaaƴe ha o maaya. koyo fiɗe kaaƴe ha o maaya, par ce que ko jommuɗo, pardon. Ok, yilten kadi wi'en joni gorko on o ara o wi'a
sonnajo makko on jeeni joni noon ɓe inna yo wondu o inna wata wondugol ta mo waɗi doute e mum si o salike wondugol ɓe landota ko sonnajo on fus o defandari hoore makko taw si o yani o heɓali gonga ko non woni ko waɗɗimo o piyete loyru 80 80 coups loyru 80 ko wiyete haddul qadhfi o piyete ndun loyru 80 mi woodi goɗɗum goo kadi ko hikkiɗon e hoore makko ko non woni ko hikkiɗon e hoore makko ko wondema o jaɓantake seede ha guutu fangal wutta jaɓantake seede few si tawi yimɓe ɗiɗo no soodidude goɗɗum misal joni goɗɗo no yeyde goɗɗo leydi himo faala seedejo ko siñanamo o wonata seede abadan probléme waɗi yo seedeɓe nodde kanko o noddetake waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatu kanko o noddetake abadan o wonata seede pooma ulaika inda allahi humul kadhibun ɓen ka Allah ko ɓe woni fenoɓe ɓen tigiri ɗum ɗo noon joni noon ko honno gorko goo kadi hara aslan wona ɓeygu makko ni fes kanko o yaha o toña sonnajo o wiya on sonnajo waɗi jeeno o sifa ɗum kadi heƴata e hoore makko a faala hara ko on sa woli ɗum ɗon ɗum reway e hoore ma ɗum ɗo kaka qur'an arten ka sunna nelaɗo sa sallam yimɓe toñunoɓe ɓe nene ɓe wi nene aicha waɗi jeeno ɓay suratu nuri jippike waɗi clarification on laɓɓini nene aicha e o sahabajo ɓeya sahabaɓe wolunoɓe ɗum nene hamnatu en ɓe piyano loyru 80 goto kala seydna hassane bin thabit e nene hamnatu e suka wonɗo noon ka seydna abubacre ne siddiq radiallahu anhu mispa wiyeteɗo mispa o 70 sabu ko ɓe inni kon nene aicha waɗi jeeno tawi nene aicha waɗali jeeno donc si a tukki goɗɗo a wi o jaatike ma o waɗi jeeno haraya ukki hoorema e probléme neɗɗo no duwa jogade ko wiyete keɓɓol haala o contrôle hunduko makko kon hara o wowlali ko faala wallahi si a wowli ko ari ka hunduko ma wo a niisoyay a yanay kadi fiima yanay teddungal ma ngal yana hoolare ma nde yana yimɓe itta bote e ma par ce que a teddina hoore ma a duwa jogade hunduko ma kon pullo fu tawo hunduko ko hendo ko donc il faut on tigi wattana yila e ɗum moƴƴa joni noon si tawi hawri kadi ɓiɗɗo naati e mum si tawi ɓiɗɗo naati e mum gorko on wi'i kanko na ɓiɗɗo makko ni few yahoyi ha tawi
ko ɓiɗɗo makko ye jaka misal imma o ara o qirrito o inna hi mi qirritike ko ɓiɗɗo an maɗum o woyi o ara o inna ok kanko na ɓiɗɗo an anyway kono mi dennay tun sa denni haray ko ɓiɗɗo ma et puis si a denni haray a heɓi probléme par ce que ko an wi noon a ɓiɗɗo ma n'est ce pas that means a wi'i on sonnajo ɗon o jeeni donc o ɓiɗɗo ɗo wona heɓiɗo e sharia l'islam ɓa noon a wowli ɗum naya denno naya yiltitoy ko wolɗa ko sa yiltitaki a wina ɓiɗɗo ma ɓiɗɗo on ko yettore nene makko nden o ƴettata ko nene makko o ronata ko kaw makko en o neyirte on ala connexion hay fus ok si tawi a yiltitike a wi enele ko ɓiɗɗo an maɗum enele min na ɓiɗɗo an kono yomi dennu tun sa denni haray ko ɓiɗɗo ma si o woni ɓiɗɗo ma andi ko nun arata e hoorema ɓe piyete loyru 90 sabugol konngol ngol wowluɗa ɗo wiyete haddul gadfi ko a ƴettantake kadi seede few fodde ɗawol wa aleykum salam wa rahmatullah wa barakatu donc neɗɗo yo watta yila e ko yewta kon pullo fu tawo hoppete si wowle miji tokka nder reeduma ha si yaltina sabu si yalti wata nattude joni noon ya wowlu ɗum ɗo ha gasa yaha yiltitoyɗa arta kadi metti fi neɗɗo yo watta yila ɗum ɗo no jeeya e jeeɗiɗi haalkayɗi ɗin tukkugol goɗɗo ko o wonda katara bi noon affaire bonki hulɓini neɗɗo fof no hani tubude o rutto e allah tabaraka wa taala he o connexion hande no newi koto kala no heɓude o connexion koto kala no sodani hoore mum téléphone satta prix no jooɗi ka faala wo e ka ɓuuɓi no ñaami ha haari no wolde ko faala kono noon na ɗon hattatagoy par ce que ko wonɗa e wolde ɗo ɗum ɗo windete yawmal qiyama a tawoyay ɗum allah joma tabaraka wa taala inni naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kala ko ɓe woni wadde kon fof mi winday hay batteji teppe maɓɓe ɗen ko ɓe woni yaade kon mi winday et puis min windi ɗum min waɗi ka deftere he renide aynade holnide nde tawata nde ɗo ɗum ɗon montotako ton si o ari o taway ɗo allah ɓangini nokkugo kadi fi si tawi a famali ɗa o inni kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba wi ñande dargal kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih min reppanay mo tal kuuɗe makko ndum ka dande makko wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura yaltinante deftere walli nen haɗa ɗum ɗo winda golleji makko ɗin fopp no rekoda ɗo ga moƴƴi ɓe weɓitanamo ɓe wiyamo iqra kitabak jangu deftere ma nde kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yonima an ñawugol hoorema ñaw hoorema min wo an wo en fof en fottoya e ɗum ɗo yawmal qiyama ɗum fe ƴalitawgoy ɗum ko yeeso woni il faut wattana yila e ko wolta kon wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum ɗo ko yeeso woni en fof en tawoyay ɗum e puis ño'ugol goɗɗo kadi ko hunde hulɓininde kono ɗum no woni ño'ugol goɗɗo ko hara onti waɗi bone on ya wiyete ñoore nelaɗo maki wota goɗɗo ñow goɗɗo ye
Taba ɓe wi wo makko nelaɗo maki ara ñoyimo, ɓe wi awa noon nelaɗo maki wo si tawi ko wowluɗa konno e makko ko ɗum woni ñoore nden. ɓe wi amma si ko wowluɗa kon tawi ala e makko ɓeni haray a fenu e hoore makko. donc ko ɗum ɗon woni probléme o. joni noon enen no woniri ko yimɓe ɓen fof annduɗa no woniri. Allah wi ya alladina amanu in jaakum fasikum bi nabain fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma faaltum nadimin. goɗɗo addani on yewtere yemende taw hande laawa pos, il faut neɗɗo on wattana yila o haqqila. talkur kuuɗe ma ndun a tawoyay golle maɗen fopp no waali no habbima. si tawina ɗum ko neɓuɗa fankude goɗɗo wiyata honnum fankunoɗa, ɓenna ko honnum wolnoɗa de a wolno hunde kaari a fillo ko wolnoɗa ko ɓenata honnum fankunoɗa. aleykum salam warahmatullah wabarakatu. donc neɗɗo on yo haqqil o anda ko wolta kon ende e ko homɓe wowlanta e noone no wolirta non. arabu ɓen no jogii ɗum ɓe wiya ko uslubul hiwar, noone no waɗirte yewtere, noone no waɗirte débat. na ko ari wo wolta, na ko nanɗa o na ko yiɗa o wowlata. ndaare exemple si tawi e misal joni hara ɗen jooɗi ɗo nokkugo wano en tato accident waɗiɗo joni par exemple, sen immike sen serti ɗon goto kala e men wowloyay fi o ka ko yiiɗo ko, oɗa yaha yewta o ɓeyda o exagérer ɓe yoɓe faamu, oɗa yewta o yejjita goɗɗum o timminta expliquegol ko yiiri gite makko ɗen kon, oɗa kañum kadi yewta seeɗa ƴetta ɗuma wondema ɗum ɗo yandi ala important haysi o yewtali ɗum ɗon. ko enen ɗo tato fof yiidi ɗum ɗo, hiɗen jooɗiɗe reeni ha waɗi, kono goto kala e men yaaday e goɗɗum, goto kala sifoto goɗɗum ko tata nanon woni ɗum. imma o ɓeydama ɗum o ɗuyta ma ɗum o yejjita goɗɗum. ko ɗum waɗi si usuliyankoɓe ɓen ɓe wiyate alhabaru yahtamilu sidqan wa kadiban. habaru on no wawi wonde gonga no wawi wonde fenade. neɗɗo on yo watta yila, yo watta yila. waɗi noon ko neɓi ka hoore o maya ñande goo, tawi tun teddungal makko ngal timmay, hoolare makko nden timma, o rentoto e piiji kala ko tata concernamo few. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki min husni ma la yanihi, ko ɓuri moƴƴude e l'islam neɗɗo on ko yo terto kala ko tawi concernamo. si concernama avoydu terto. ka qur'ana ɓe yeeti en sonnajo e modi mum si ɓe haaɓi honno ɓe haani yaarude, ɓe inni an gorko on ta'a ñawan hoore ma, koyo taw hara goto nelete ka gorko on, goto nele ka sonnajo on, ko fabathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, on goto ka duhiɗo on. kamɓe ɗo ɗiɗo ɓe jooɗo tawta sonnajo on e duhiɗo on
ɓe ñaawa hakkunde maɓɓe. Allah wi in arada islahan yuwaffiqillahu baynahuma, si ɓe falama moƴƴinde Allah wallay ɓe hawrindina ɓe muɗum moƴƴa. kono si gorko on e sonnajo on ɓe jooɗike ñaawore e public, a yiya woɓɓe goo hara moƴƴu, yiya woɓɓe goo hara no faala yo bonu, bal woɓɓe goo hara no reeni an e ɓeygu ma tode on neeɓi di ko faala wo ko yo on lancu kanko jomba mo. andano gasara sifa ɓe fof no nder to. woɓɓe goo kadi haysi tawi woni ɓe jombata ɓeygu ma, mais yo iw tun e juuɗe ma, ta ɓe woni aigri contre maɗa pet na fus, haysi kamɓe ɓe jombata ɓeygu ma. donc ɗi piiji ɗo fo a tawa hiɗi nder ton. Allah wi wona yo yimɓe ɓe nduɗu, tawa kadi suɓeteɓe ɓen ko yimɓe hoolaɓe marayɓe secret. par ce que si tawi woni yimɓe ɗiɗo ɓe jooɗike hiɓe haaɓi, haray ma oɗo explica ma oɗo explica, donc ɓe wirtidiray. kaɓe wirtidirta ɗon jentitiɓe ɓen si ɓe marata gundo ɓe yahay tum ɓe yaltina haala kan. kaɓe yaltini haala kan wo hawre nden tiiɗa e hakkude sonnajo on e modi mum, huttodiral ngal tiiɗa, hande kadi moƴƴata. par ce que ko ɗum waɗi pullo Fuuta wi wo hutare nden ala ñiiƴe, mais si nde ŋatti sellata. ko ɗum waɗi intervenowo on fi jooɗagol ñaawugol hakkunde sonnajo on e moodi muɗum, il faut o wona neɗɗo o wonɗo très vigilant. sabuna ko ɗum yiyanno hakkunde nene Aisha radiyallahu anha e seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. ɓay nelaɗo diisinike o ya sahabajo ene ko honɗum yiiɗa e o probléme, ɓawo nene Aisha tukkama wiyama ɓe waɗi jeeno. nelaɗo diisinino sahabaɓe, ɓe noddiyoya ɓe landimo ene nelaɗo ko ɓeygure ma. ndaaru programme no nder gilira, mais min anda e ɓeygure ma nden si wona ko moƴƴi. ɗum noon tum ɓe wolno sorti. seydina Ali a landa ɓeyni ko ɓuuri moƴƴude ko acci tum. nene Aisha nani ɗum ɗo, wondema nelaɗo accitu nene Aisha, nelaɗo accitu nene Aisha. ɓay nene Aisha nani ɗum, ɓe mari ɗum ka ɓernde maɓɓe, ɗum woni hawre hakkunde maɓɓe seydina Ali ha ɗo maayi ɗum hino ɗon. na yila sa noddama ñawore hakkunde goɗɗo e sonnajo muɗum, goɗɗo e ɓeygu mum, il faut wattana yila ko no wolta. sina ɗum an tigiri a heɓay probléme jano, par ce que ñande ɓe welditoyi ɓe anday ko hombo wonuma. imma ɓe hooloma few, ma ɓe hutoma few, hara kamɓe ɗiɗo ñang hay ɓe welditi. hay sonnajo no inna he partir de ɗo en welditi ka sen haɓi probléme am. ayi seno woodi kanko ko nani e nder yewtereji ma ɗin, o ƴetta ka hakkille makko ko lancugol faalaɗa. ko noon woniri gorko on kadi no wawi wiide ɗum kaari e moƴƴintini ka handi no gasa kadi ka haɓen, kono sen haɓoyi ta noddu kaari dey e fi yewtere ande wolanamo ɗum. andi ɓe écartima, ɓe ittima, kamɓe ɗon ɗiɗo noon ɓe fotti wondema an on ko a neɗɗo bonɗo e sengo maɓɓe kamɓe ɗiɗo, a moƴƴinta ko a bonnowo. ko ɗum waɗi karamokoɓe ɓe wi ka aya qur'ana ɗa fab'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islahan, ngol konngol ɗo in yurida islahan, ɓe wi in yurida on ɗon woɓɓe maɓɓe wi ko yimɓe ɗiɗo yahuɓe ñawugol hakkunde gorko on e ɓeygu muɗum. si ɓe ɗiɗo falama moƴƴinde hakkunde oya e moodi mum, yuwaffiqillahu baynahuma, Allah hawrindinayɓe. woɓɓe go wi in yurida islahan, ko si tawi woni sonnajo on e moodi mum ɓe falama moƴƴinde, Allah hawrindinayɓe. donc jonnon an yewtowo on hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo, il faut wattana yila. sina ɗum si a wowli ko woluɗa o a regretoya e janngo,
parce que kamɓe ɓe ƴettoyte ɓe waɗe nokku goo a heɓata hoolare aduna e sengo maɓɓe kamɓe. si goɗɗo landike ɓe kadi fiima yoɓe waɗu yoɓe yewtu fiimaɗa ɓe anda ko ɓe andinamo ko honnu woni fiimaɗa si tawi woni ɓe wawete hoolade ma ainsi de suite kamɓe ɗon adato yirbinde ndimo ma ngon ɓe naye on ɗon wota o noddumo few ko bonnowo noon ay probléme ari an a heɓi défaite a andali par ce que a ardinali hakkil fewndo probléme on waɗi yahuɗa ukkiɗa e mum a anda hoore e binde a anda ka fuɗɗori a anda ka lanniri a intervenir ko concernama a yahi a naati e muɗum a wowli goɗɗum ko tata ɗum ɗo tampi no yahi hakkundeji maɓɓe kamɓe ɓe welditoyi e hoore maɗa. donc il faut on ti wattana yila ɗum ɗo si waɗi e sahaba ɓen e ɓey ngure nelaɗo nde sallllahu alayhi wa sallam kono ɗum sikkuɗa min e ma waɗay few no waɗa kadi lutta kus ko ɗum waɗi ko kanko naadi aljanna ko kanko naadi yiite ko naadi cheytane yiite ana khayrum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ko ngol konngol ɗon naadi cheytane yiite ko hunduko ɗo ko ɗo naadi abou talibi yiite nelaɗo maki ya ammu qul la ilaha illa allah uhajju laka bihi inda allahi yawma alqiyama o jaabi o inni amutu ala dini abai naadi mo yiite ngol konngol ɗo pet ko ngol naadi fir'auna yiite de fir'auna innuno ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andana o reweteɗo goosi wona min o fillitoyi konngol goo o ini anna rabbukumul a'la allah inni fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula sabu ngol konngol ɗo pet ɗum ɗon ukkimo e probléme il faut wattana yila mesira ko wolta kon taskitoɗa ka wolta ɗon e fewndo wolata nden eno wowlirta noon e ko homɓe wonɗa e yewtude e ko ha honto yewtata sina ɗum a heɓay probléme donc haray tukkugol goɗɗo innamo waɗi hunde ko o waɗa ɗum no wondi e ella moƴƴa ka nder islam wondi e ella moƴƴa noon wondi e ñawoje sattuɗe rewayɗe hoore neɗɗanke woluɗo ɗum ɗon on par ce que mi yeetike on ko ɗum piinoɓe sahabaɓe ɗa loyru 112 kala nene hamnatu e seydina hassani bin thabit e kañumma e mispa il faut neɗɗon wattana yila si tawi ko ya daɗu a ardinay hakkil e ko allah wi kon si habaru ariyema yewtere ariyema ardina hakkil anda honno ƴettirta si tawina ɗum a heɓay ella a ñaway ko a duwano ka ñawde ma ñawa no duwano ka ñawirede heɓa défaite yana tawa noon ɗo ya hettito e ngal teddungal ma e ngundimu ma e nden hoolare ma e juuɗe jama on hara e mettifi tawa yangike kadi ha waɗi jompugol into conclusions hana na yaw jompude into conclusions ñawgol taƴa toujours ko ya accan hoorema dambugal ka yaltira kono ɗum ɗon fof ko si a ardini haqqil a yaari noone no duwa yarede noon fiita heɓu défaite janggo yo allah subahanahu wa taala danɗo en sifaɗin piiji ɗon ha ene goto mo on Issa Sall depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara mo pitaware ya laymiro assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh